Kardom ili running tikathar kini ada pabirta angton pen Lang Chithing Pathua Klamalong Kopili Mondol Committee atum pen BJP must joining a Jaimek Kipadu West Karbi Anglong Lakha Troxy Kopili MEC constituency Angkangalo Lang Chithing Pathua Klamalong BJP Lakha Troxy Kopili Mondol Committee pen Chipaturpi Ponsi Jakhong Achik Lunify Cricket Homani BJP must joining a Jaimek Mati Song Kachipa Ogdonamai Kipidu Labangso mas joining a Mailong EPHLC asong lapen Congress ato methang asong pen COC BJP asong along Chipog dun rinti Alang litum ki Japon bang Suri Isira bang Pharo Isira bang Koi Susaya bang Pubang Piatum BJP asong along Chingbedu Ali Hisarpo alam thialong CEM Dr. Tuliram Ronghang ki Jaipon ki Kopili MEC constituency along Kapaching Thonang Jia Sonan Isi Penisi Kipachun Ponchia Phan Bor Iponpu Non Pini BJP asongolong Nagachapa Ogdona Tumaphan Aninga Klongpen Deng Ponsi Ning Isi Pet Pen Klemra Pet Damra Pet Nang Kaching Thora Sai An Mati Sorkar Penakili Anta Kepele Echia Phan Bor Iponpu Puta Lamthi Jaipo Lang Thatowar Pipen Lang Chithing Jeng Khaan Pon Kri Atowar Kasilam Ponchia Phan Order Padeng Pon Atlo Pinpura loa long kijong pon anta isi pen isi ningkan isi ang bong pachon pon popota rada thengnu lamchak chipi pontu bangso jai mekalong alhisar poka chetong don KECM Dr. Tuliram Ronghang lakhaing koi wothat langso MLA Rup Singh Teron Haraghat MLA Dor Singh Ronghang EM Mongol Singh Timung MSc Het Singh Rongphar WKADC Mai Phurodip Ronghang Irrigation Board Chairman Dhon Singh Dera Pendanglok BJP ke thekiring atum chitongdu Bortholkan Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Koplia consensi angkangalong ke pinipen betai pililo ke jonchen ke cheng bonglong bang surihini suse nam tum theklong lo dake nang join no la sopi habai polong bang suriya thom adon hoda bang ke nang join no la tumita ko cheng bonglong don pharo ke thom abang phubang phia tum nang join dun thulo lapen pini abang daklang chi thingalong bang ke don pharoi sira ka don suri sira don pharoi sira doning koi abang phubang phia tum EPHLC lapen Congress atum la hinia party silitum long BJP party long mate tim Karbi Anglong long claim rap na kusi pinike nang chepok dun lo lapen dak pini la so meeting ke phawek abang ke nilitum manang ke phawek abang ke dak rong asara ke hai tu sorkari gambra ke hai tum sinili phan hudi phualong nili bohalong banglo dak meeting nang dovek nang ji pusinil tum ta wang iglo wang pendaka ke sungan isi pen kapichun ji aphan nili mo chiklo ke dak tendal kolpo dak toar pen chenglok kijuna lang pen chenglok solar ta street light nangi ta ho lahaya project akam dami isi pen ke klem ponji aphan ningkan siang bong ka petang ji phan nili dak lam chak pikang lo chapo juti la sanjika long lang te teng do la so puthak la water resource pen ke teng long te nili non prabjin pen nang toy te po da inkuri pakuri po an ma ke tang te bang ni dang sir moran matak long ke la kapre sa so puthak hoda bang ke dakela state government atum malam hala votali salam pubo hoda ke state government la sa decision la take itum ke 6 schedule long sike tok ang da ke close schedule long ke do paragraph 20 long ke da ke 6 schedule area pulo sa 6 schedule area ang mong ta da bang ke in close schedule long ke dok do da ke nangyong si voters lo pulong te nangyong si India citizenship lo pulongte nang artai long siningkan kora follow pulongte close ida teng ben ke nang council election da chopate dunong lo da tok ang dak ogola tumke da council state government ben ka create moran motok itum ke 6 schedule ke itum ke central government be sinang pia 6 schedule Dubai along sang pisabina Teron P International Award chapalong don pen pholoni pherang ke bitung atum pen karchuko non malom pir thela ke sorlo lapen sopin so sitami ke theka chingbara adin lasi sorlo tum sitami me thanga khai phan nong me ke pachithang laki det alu chot kali kapre adet pen sitami nong mi nang ke wan pi do tangno pinija khong ne phai cricket hamani pholoni
Perang kia tumpen sang pisabina teron piapan karchopon athi laki kedam tang jak hong ni phai phor ni pir thia dang ka chathang klong Dubai mati United Arab Emirates UAE adet PRO di melune event lapen the pride of tribe po asong pen cherap patir pi kwan si isi anong kipi pajer ponamai pido pono bangso anong kipi ke pajer ponalong ilitum India det pi angkang pen setami sang pisabina teron pi Dubai adet pi angkang alo handcraft handloom and textile and tribal artisan po anong chipalong don pen Karbi khai phanong mi nangwan pilo lapen ili Karbi khai pinding sumpot setami India det pen akaprek adet setami nang paklang lapen nang pachithang pilo lapen non eprang setami lason kaprek adet along Karbi pinding sumpot kepiklang donchi afanta akemang dolang pusi pachini po news text report Karbi Anglong news iniladak news atumapan kilang atumpan an setame nilihan pen kardom pajir tulo nilipan pini nang litum ladak kewang apot ning klong pen jorolo nang litum setame nilipan ning kang sam pen ladak kewang apot la an sose arna mahir jumi korwang tu pini nilipan nang litum ladak kewang abang lama bang ke nili ko sosi Dubai long national award kilong ma ko thak apot nang litum nang karju la pen nang ka humri apot nili bang solam aputhak alam asapso nengje ko Dubai long penang an nili tumapan the tribe of the pride of tribe so organization aputhak pen nili tum haladak damlo la pen adak long event padodam Dubai lo nili dress paklang dam laki son kep an peamung sinili tum hadak paklang dam lo la pen hadak paklang dam abang laki mane hadak nang cipate dun laki bilo aki ik aluso kilok atum la pason mix jai lo la pen ladak ang Karbi ko kaceman bang nang ceman don bang kila ini tu malong nang don ini tu malong nang don sang long class nang ceman don lo la pen hadak ning sampen paklang lo la puson alam thenili alni sita nengje elo boy ke sita mi ladak pen non khitia angru masih penang an news atum dak koloni news tunta penang an tiga avedak lo kom o ansi haladak cipati lo Enten non ke wang jilang semenang li lebu son ke cepati dunyi panang ning ke hang do son dalang mambe non wang bo mabang ke la nang litum ot mane ko son lo akhir jumi ben mane aku jongsi dak kolonia rat ma arlenge thetum nang ceram nang cito dun lo polo tak nang cito dun bom lo aku la an so nang cito dun lo polo te klaim bom lang ko si matham non la pusong dak thak nang li angsong an ka chapati dun ji phan non puthot kerang jilang arni nang li la pusong ka chapati dun ji adim nali ning ke hang ason along ka ason dulang mo bai oh nili ning hang abang ini non la pusong dak thak adim ka prek ason ka chapati dun ji la ini ke nili 16 country ke ini dam et lo pot 16 country ke dam lo la pen non bang aku ke dam tuji bang ke em dolang long ni ne dolang la so putha abang la jong se ke thekin atum jong se nang jeram tun le thot non la sona hir jumli nang pitun le thot pulo tangte dam lang ko se ke matha se dai prang bang ali pachini adim amen ke je pachini ke tung se ta to je nang kar ju ko je pachini dat ko China dam ing tum la China long ani sapo ada ini sap ini hang do la dan lila so ka chapati ke dam along ilitum Karbi Anglong arisu ejang atum afan sine afan li pon pen actually ba soarlo lo subin solo actually akyong manga soarlo phana li pon sadak pachpati damji afan tong ning ke hangma mande na lila address tong ha China det la ilitum address la anju se ala dak tum phanda pachini nang kuna lila so ipaklang damji phan tong na li ning ke hang lili ke ladak mane
Karbi Anglong pen ari so ijang than si ke pon kang tung ong lo an ke adok ke passport of identity kan ru ong lo dak pulonia rata tom phanta inut than si kan dulu passport of identity inuta passport of identity masih kisuman phane pon on edelo lat Karbi Artist Forum atumpen World Music Day Catalan Sabina Teron pia phantami karcho pedo Karbi Anglong setami ason ke thega phai bad bomsi la solong lun kilun mate singer tami tolo lapen kithip kitheng tami aphai dolo la sipir thea dangalong ning kan isiang bo World Music Day talon pondolo la solong bacheton don sini phai kre hini ani Karbi Artist Forum atum pater pi ponsi dipu langkung habe auditorium hololong World Music Day talon pon Bangsa World Music Day Catalan Mailong abarim MLA Holiram Terang Ratsai Klem Bang Pisabina Teron P APSLC Amai Phu James Sanse Kongchun Bang Peter Tisu MSC Mongwerong P Peng Pinga Rengma Lapen Kapre Ketikidingatum Chetong Donsi World Music Day Impupon Laso Mailong non head jong Karbi Khayapat Nong Mikiwan P Dubai along MLA Dorsing Rong Hang Achor Sabina Teron P Pen United Arab Emirates UAE along prestigious international award Chapalong Donsi Karbi Artist Forum atum karcho pedopon Lapu World Music Day alun kan anut singer atum lun kilun pedopon Lapu World Music Day ke wo signifying kore isiani lo bon satame la soarni ladak a hemalong Karbi Anglong Tanamas Council ke parjabani Catalan ke dokko ka joksi la solar jakhong ni phai krehiniarni si pedopon thunang koklo La so World Music Day Catalan along Carly Tang Joyram Tisu Mongol Synchro Daniel Ingti Francis Rongpi Mondor Teron Gayatri Hazarika Malina Tisu Piatamapan Kachikemu Pedupo Lapu Karbi Artist Forum Maipu Katharson Ingti Pen Perang Kiang no Ningjepo Dipu Ben Business Teron Karbi Anglong News 21st June si World Music Day ke Githia dang pati wo kisita mi dini to saboka Chitonte Joni 21st June ne dasi pini 12 July ladak lang habi itu putot itu hot kono sela bangso ateng kan pini program jumpon pamela lakan labangso men itu objective mata kemang kelalo so music day ani itu mong kecetang long mate itu man kenan music hin lunahin kenan tributes mate contribution lo lake kalitan joram tisu Daniel Inti Mongol Synchro lason tatar penan dolang dia men karamen lapen local artist tu membader la bulim along Kilondon Kisu Kumar Lata Mangkiskar Muhammad Rafi lason tatar dolang saya rutin panggil itu alun apor lam lalu saya rutin anu jadi lebih kita alang litung Indian music matela itu local Karbi music along contribution speaker jadi sih ini litung bangso music dia bantalong tonglo lapen non owi kimia tumbang ke non joram tiso bangso Mongol Synchro teman cini ne datai si non litung Indian idol alang tamot ma sitame voice of India alang tamot ada competitors teman teknologi apa nang si palung bentiji aku pun sih palung sih sontak kasih lah itu lah alang itu majuannya sih ini itu Karbi alun itu maksudnya kenang itu Karbi lamarjan pun alun itu kenang itu cetang itu laso positif laso awareness gitu loh itu jalan sosial itu apa nanti panjat itu citin laso dan lakukan itu bisa platform dengan artis betul ada ke ini mana ke singer atau tak apa, mana ke tip beteng, mana ke guitarist atau artist, asal mana ke asal datang, kapre mana ke separjang lagi, mana ke craft lagi, lain dah ke pangrong pun tak. Nasi program melo ni non jumpon pamela, juru lo nang itu kan. Sekarang ni nang tu nasi apa? Aja mereka mana? Jadi nong itu Tatak bangke nong ekipi lason awe boy pizza lason sila bangke tribute mana competition pun lason tadi sila tatak nong ekipi lason dale dan ini tu laso program occasion along ini tu non art and craft itu Sabina Teron along the national international along
lewat dis lo atumia se Dubai kan ngale la si alang lipan nili tu mahin dan langsung si encouragement nili tu min ben si citation bang nili tu pa je kon lo la ben so ta aro dolang da itu di commission nerola kan chopi nang li bang pingi or ka be jeni kan cetong la alang lipan dan itu first women among the Karbi city man alang lipan da di DJ lang tu sisi la kan ko san ta itu honorable Dr. Kudiram Longhang Sar labang so hemasor ni kaci terumpi alang ni national international level long badminton in kenan medal sedang melong dong long anong man dong alang di panda itu citation PJ kaci signet dong ba alang itu ini apor kadure jadi penang citong sama itu na Karbi artist forum artist bunde or kilo di kanda de kita kete seperti itu nanti semen pet lah we bidung kilunnya hin nanti kamu terus dari itu lah artist forum apa penang tu lah siap platform kecil ni semua lalu lah bini desi platform lo lah bini tu mo perang dan bini tu lah program klembom lah dan kilunnya itu lah dance itu lah kekana itu mo lah dan lah song hata bini tu labang isi platform jala dak mandi adik ke hang tu kiluna tu tong sitame tunda tu artist forum dan sih our side itu dan lah song si kumane sungdet pa artist ambong sitame mana ke itu ke plango tu bagi artist tu dengan maximum lah si kalau tu mana mana sungdet itu tu so artist forum dan asawo itu wai muwet sitame ni dulu cerap cetu isi kinang sat lasu platform kan itu langsung saya itu kilun kita Islami itu rumpong-rumpong lah kan national by international level sedang itu toy Rongagora High School Pathua Klamalong Athletics Coaching Camp Iruya Pharma Kipamanpo Rongagora KSA Branch Lapen Rongagora Sports Club Atum Chilang Pet Pen Summer Athletics Coaching Camp Kipamanpo Bangso Athletics Coaching Camp Kipanongpon Lucky non kiturmi owekimi lapen claim somaratuma kangthur ponjipu mathasi Rongagora KSA Maipu Harmon Pator lapen Rongagora Sports Club Maipu Tenzing Be Alang Litung Bangso Summer Camp Mati Summer Athletics Coaching Camp Paman Pono Anpar Talabangso Athletics Coaching Camp Gibi Ponalong International along Gold medalist Kilong Dunabang Pisang Pipokila Inkipi Lapen Arisang Ho Tumtami Iruisi Aparman Claim Somar Lapen Owikimi Apan Kipatua Hinana Japon Linsi Aning Parongpo Lapen Kasa Sports Association ex-General Secretary Dhon Singh Rongpi Apor Kimipel Nang Chitongdu Rong Mangwipen Jonasing Tiso Karbi Anglong News